Karlo Belicki. Na promociju knjige autora Marka Popovića iznad trotoara se pojavila cipela. Ovu promociju organizuje zajedno Udruženje građana Beogradska Ajkula i Gradska biblioteka Karlo Belicki i večeras sa nama pored autora Marka govorit će Slobodan Brezović, Milenko Popić, Dario Pustak će kasnije nešto da pročitam i naravno tu su iz Udvoje muzička pratnja, Dejan Mandić i Nemanja Savić. Kako mi rečeno, ja bih trebao sada da prepustim prvu reč gospodinu Milenku Popiću, koji će nas obratiti i to je to. Hvala vam. Čitati priču. Prvo će doći. Mislim, možemo i... Stolicu, da je stolicu. Pusti puže rogove. Iznad trotoara se pojavila cipela u pravom ledu. Poluduboka, broja 42. Starosti 5 godina. Kada je dotakla tlo, čuo se zvuk poput onoga kada se grize deo hrskavog korneta od sladoleda, jer se ispod nje našao puž, znječe i smrskane kućice. Tada čovjek čučne i osmotri nastao prizor pun sluzi. Osjeti krivicu i bi mu žao nestalog života. Na putu do kuće razmišljao je samo o pužu. Kod kuće ga je čekalo iznenađenje za obed, kako mu odmah predoči žena kada je stigao. Specijalitet, pomenu ona, dok je stavljala tiganj na stol. Ispod poklopca nalaze se puževi. Nakon završenog ručka čovjek reče ženi da obilje divnih ukusa moraju da zabiju vino. Pred nama je knjiga priča Marka Popovića iznad trotoara, pojavila se cipela. Navešću pre nego što pređu na njega kratki istorijat, kratke priče. Ne da bi opteretio izlaganje, nego da bi približio našem autoru i na neki način opravdao ono čime se 35-godišnji, sad već 40-godišnji Marko Popović iz Vrbasa bavi. Iako je kratka priča prošlim vekom, tako reći, gospodarila, što se proširuje na početak ovog, poreklo seže u drevnu prošlost, pa kako je ranije Popović u svojoj prvoj knjizi pisao sve do Minojaca, u mitološko područje egejske kulture na Kritu, gde mu je priroda pružala sve i ništa, inače Minos iz Zevsa i Evrope. Daleki predak kratke priče o usmenoj književnosti je u sažetoj formi najčešće anegdoti, neki paradoks, neko kretanje suprotno od očekivanja. Verovatno je najstariji zabeleženi primer kratke umetničke proze egipatska priča Dva brata, napisana oko 3200. godine pre nove ere. Daleki srodnici kratke priče jesu stare indijske zbirke Čataka i Pančatatra, Ezopove basne, starozavetne priče o Danilu, Joni i Ruti, novozavetne parabole, Apulijeva priča o Amoru i Psihi, priče iz 1001 noći, prava predistorija počinje Dekamerovom i renesansnom novelom Bogača Jeffreya Chaucera u kantaberijskim pričama. Pentametrom Margarete Nevarske, Cervantesovim uzornim novelama. Kratka priča je u genetskom rodu s novelom
zaobiđimo terminološke nesuglasice, kratku prozu u renesansi, pa kako je Tomaševski u maloj formi video novelu kao sinonim pripojetke, a Kaiser uz njih priključio i bajku te Goethevu novelu, koja je braći Schlegel poslužila kao obrazac iste Balzacove Bulicave priče, Puškinove, Belkinove pripojetke, iz kojih se razvila ruska kratka priča i naći ćemo u Americi također na pravom početku istoriju kratke priče. Ona je se u 19. veku tamo izdvaja kao posebna vrsta književnosti, Irvingovim skicama i Poovim groteskama i arabeskama, a među prvim takvim pričama su Ubistvo u ulici More i Ukradeno pismo, što znate da je prvo kriminalističko delo. Pesnik Honor Edgar Allan Poe je u pribrazu fotovnoj zbirke 1842 dva put ispričane priče prvi put utemeljio ovu groznu vrstu, teorijski ustanoviši njenu prirodu i ustrojstvo koje se po njemu zasniva na središnjem efektu za koji su vezane sve pojedinosti i na završnici objašnjenju svega što je prethodno. On je ograničio ulici žena na vrijeme čitanja od pola do 2 sata dok traje jednokratka pažnja čitavaca. Pojavila se kao rezultat snažnog razvoja listova i časopisa namijenjeni širokoj publici. Najbolji predstavnici u Americi su Mary Potter, Margaret Hart, Henry James, Crane, Jack London, Hemingway, Faulkner i na samom vrhu Hemingway. Na drugom prostoru u Europi kratka priča nastala je krajem 19. veka kao izrazito moderna pripovedačka vrsta prema američkom modelu. Nakon Drugog svjetskog rata sasvim se odomaćila i rame uz rame bila popularna kao i roman. Ona je od između novele, skice i anegdote. Začeta je u doba Zorinog naturalizma, kad nemački naturalisti Holz, Schlaf i Hauptmann u Berlinu 1890 uvode malog čoveka. Njegovi detaljno upisivanje iz sekunde u sekundu, u takozvanom sekundnom stilu, beležeći sve bez principa izbora, šumove i popratne pojave govora, služeći se fonografskom metodom. Tako je u modificiranom obliku 1922. objavljen i Joyceov Unix. Piscima kratke priče pogoduje impresionistički stil, preuzet od francuskog slikarstva. Izlaganje je u intenzivnoj osjetljivosti na stvarnost satkano od mnoštva čulnih senzacija, boja, mirisa, zvukova, povratak prirode i ljudima. Pojavljuje se i unutrašnji monolog, književno izražavanje podsvjesnih procesa, gde misli i osjećanja nisu racionalno artikulisani, već se javljaju u slobodnim asocijacijama. Klasično doba kratke priče, kraj 19. i prva godina 20. veka, ujedno su i razdoblje svetske književnosti. U to vrijeme kratka priča pojavljuje se i u jugoslovenskoj književnosti. Veći deo je pod nazivom pripovetke. To su Crtice Ivana Cankara, Pišo i Glišić, Lazarević, Borisa Stanković. Karakteristična je sažeta dramatičnost koja zamenjuje podrobnu karakterizaciju i duge opise, usredsređenost na završnicu, spoj, suprotnosti u poeti. U novije vreme skoro svi književnici skloni su malim formama. Pomenimo neke najznačajnije: Dragoslav Mihajlović, Milorad Pavić, Danilo Nikolić, Danilo Kiš, Momo Kapor, Filip David, Davide Mahari, Goran Petrović, Aleksandar Gatovica, Milica Sajić, Miroslav Josić Višnić, Sava Damjanov, Radovan Vejo Marković. Danas se objavljuju mnoge antologije kratke priče. I Somborska biblioteka štampala izvanrednu antologiju češke priče u izboru Ivana Čolića. Glavne odlike kratke priče su kratkoća, sažeto sabijanje u tačku kako definiše Miodrag Mantić, antropolog
antologiji najkraćih srpskih priča 20. veka. Ovo 1984. objavio studiju iskušenja sažetosti svoju prvu knjigu o našoj savremenoj priči. U Evropi, kao što sam pomenuo, potiču Zolet, zatim Opasana i Balsaka. To su ključni modeli kratke priče do 1914. Pisci kratkih priča nisu ograničeni na teme i ideje. U početku su to bili društveni komentari, potom je kratka priča obukla umetničku formu. U predgovoru antologije zanimljivo ovo što ću pročitati. Miroslav Josić Višnjić ima svoju knjigu prideva, azbučnih prideva, koje je dominirao iz knjiga i romana i pripovedaka naših romansijera i pripovedača. I sad na početku svoje moderne svetske mini priče sa njim polemiše Milica Savić koji je napravio tu antologiju, smatrajući da za kratku priču nisu potrebni pridevi, što nam i dokazuje sam Marko Popović. Ova knjiga koju je objavio, to je njegova treća knjiga i to je još jedna, nazvao bi, rasterećena knjiga koja nas oduševljava i zasmejava. Često je u njoj dosadna glavni motiv. Njegova biografija je kratka. Marko Popović živi tu do nas u Vojbašću, rođen je 75. godine u Pirotu i kao što sam rekao, objavio je 3 knjige. O prvoj sam ja govorio, druga je kratke priče i ovo što to danas pomenuo. Kazivanje u toj knjizi je u trećem licu, pisac je na estetičkom odstojanju, podrazumio pisca. U njegovim pričama često je frustracija glavnih aktera i opomena da nije sve onako kako izgleda i da nije sve onako kako će izgledati. Tako se naslovio ovaj zapis, nije sve onako kako izgleda. Ono što ih područuje najčešće je tragikomična poeta. Mogli bi razvrstati po sadržini priče na priče dobrih namera, ali i lošeg ishoda. Tu, na primjer, junak je zatečen na ostrvu lepote i u svom oduševljenju dok je hodao po Eduga Zveru. Iako staricu, ja ću blic interpretirati priču, iako su staricu izbacili sin iz snaja, a ona ležala na klupi u parku, nalazi na doženju i bogato se udaje. Jedan od aktera prodaje zlatan prsten i svoj zub i dobija 21 gram zlata. Zadovoljni bolje išta nego išta u ovom našem oskupu i našem oskupu vremena. Prijatelji se posećuju svakog četvrtka. Jedan koji dolazi stalno pročita novine, popije kafu i ako bude još nešto pojede i ode. Jednog četvrtka na vratima je pisalo, nisam više tu četvrtkom, a mogu reći da slične situacije sam doživao, da su te nego životne pričice. Jedan junak ide od lekara do lekara za vozačku dozvolu i toliko je postao bolestan da su mu dali popust na lečenje, a oni nije dali ugovor. Zatim priče u nameni, kao što sam rekao, mogu bi da stavim život je lep, život je pak lep. 2 agenta ubija i želi da i on sam sebe ubije i na kraju Brez, film režiser, kaže povremeno se, znači
radostan ishod. Ljudi se kopiraju, kaže naš Marko, sve kupuju, sve je kliču, ali ipak kao ideje u pozorištu seksualni naboj jedino zadovoljava publiku. Što je bilo, više neće biti, u kafani sluša sa prijateljem pesmu. To je blagodat života. Dvoje mladi se zavore u šumi i na kraju dolaze jeleni, ali jeleni pogleda se divni, kapitan se rokova i odlazi. Cvećarica koju niko ne posećuje, udaje se za bogatog lepog ticira, a ona pored nje u kojoj svi kupuju cveće, nikad nije se udala i ostala je u toj cvećarici. Zatim, namenski bi mogli priče isto nazvati život je tragičan, jedan ciklus. Posle napornog dana u Lomaricu ubijaju dva policajca u igri. U rudniku dijamanata, gde su u Africi pod budnim okom stražara radili, jedan je uzeo dijamant, stavio u anus i pobegao u Evropu. Posle je živio lepo i jednog dana dođu neka kola, izađe čovjek sa naočarima i ubije. Dok je isisavao otrov od ujeda od pčele devojci, on je umro i udavio se. Zatim, život je tragikomičan, to je najčešća poenta u njegovim pričama. Inače, njegova poenta je uvijek na kraju, pred kraj, pretposljednje i posljednje. Ima, što govori da ima svoju poetiku, ima i sistem neki. Glumac doživljava amneziju, ne zna ulogu i počinje da izmišlja. Nezapamćen uspeh, publika dolazi. Na drugoj predstavi stoji ne zna ništa, ni ulogu, ni zašto je tu. Opet publika divlja. Otišao je na selo, seo na traktor i od treskanja naučio je ulogu. Vraća se, ali niko ne posećuje predstave, idu na predstave u okolini gde se prikazuje uživo život jedne glumice i glumca, čak i kad uriniraju i rade ostale stvari u privati. To bi ja ukratko, ali mislim daleko više, imao sam 81 priču, nije sve što sam predstavio, ne bih gledio onda ni čitati. I ono što sam i prvi put rekao, vrlo su dinamične, odgovaraju brzini današnjeg tempa života i današnjem načinu saobraćanja među ljudima. Retki su opisi, retki pejzaži, samo glagoli i česte imenice. Nema opisa, ali ipak na jednom mjestu jedna je rečenica: sunce je zracima seklo drveće. To mi se dopalo, a što znači da može to, ali on se drži striktno svoje forme i svog pristupa. Jer važna je poenta, važno je da nas zamori, važno je da priča ima uticaj na nas i da nije ništa onako kako očekuje. Čačkanje mečke. Antonija Arsentijević je na zalasku 3. decenije života bila veoma negovana i lepa žena. Te večeri, nekih sat vremena od ponoći, vraćala se sa nedeljnog porodičnog okupljanja koje se generacijski događalo kad god bi za to bilo nekog povoda u kući koju je njen deda sagradio. U osvetljenom delu ulice primetila je da su čarape od pete celom dužinom levog lista pocepljene. Čekala je da naiđe na manje frekventan i vidni deo. Zađe u haustor, gde je levu nogu podigla na žardinjeru i
pokušavala da popravi izgled čarape, pa prekrije deo koji je razotkrivao bledu kožu spram tamnih čarape. U takvom stavu dekolte je izrazio grudi, usne i kosu kao neizostavni deo pažnje za bilo koga, pa tako i prolaznika koji se zatekao u haustoru i zastao. Gospođa Antonija Aksentijević je njemu u tom trenutku izgledala kao kurva. Gospodin u odelu, raskričane košulje, urednih brkova, bez rezerve, ali vrlo pristojno, ponudi neodoljivoj pojavi novac za zadovoljstvo. U iznenađenosti gospođa Antonija prihvati iz radoznalosti predlog. Antonija Aksentijević je na zalasku 3. decenije života bila veoma negovana i lepa žena i veoma tražena. Dragi prijatelji, čast mi je što sam večeras s vama u Gradskoj biblioteci u Somboru, kao što mi je čast bila da pišem recenziju za 3. Markovu knjigu. Slušajući nadaguto izlaganje gospodina Milenka, nema potrebe da ja ulazim dalje u suštinu i sadržaj i opis ove knjige, jer ćete moći da pročitate moju recenziju, pa ću ja opet na osnovu naknadnih inspiracija i aluzija i sadržaja Markove knjige nešto da vam kažem kao poruku i povuku, jer smatram da je i to kvalitet svih Markovih priča. Većina njegovih priča nećete ih možda zapamtiti, ali će zapamtiti ono što je njima htio da vam kaže i poruči. Tako mi je, dok smo dolazili u Sombor, pala na pamet jedna mudra izjava Desmonda Tutua, velikog južnoafričkog državnika i teologa, koji je otprilike ovako rekao: kad su dolazili misionari, imali su u rukama Bibliju, a mi smo imali zemlju. Rekli su nam: zatvorite oči i molite se. Kad smo otvorili oči, u našim rukama bila je Biblija, a u rukama misionara naša zemlja. Ako vam je to asocijacija na Srbiju, onda ćete dobro asocijarati. Sjetio sam se i još jedne putopisne crtice iz stvaralaštva Ive Andrića, koji u svojim knjigama napisao da kad je Kolumb otkrivao Kubu, on je naišao na biljku pamuk, ta biljka normalno ima svoju stavljiku, i na toj stavljici on primetio cvetove koji dozrevaju, koji su zreli i koji su tek u cvatu. Zaključak je da takva biljka treba da bude svako od nas, to jest čovjek da bude takva biljka. Meni je Marko u posjeti na knjizi napisao da nema života i nema buduće razvoja ni ove zemlje, ni svakoga od nas, ukoliko se ne bude branila istina i sloboda. I ja mislim da je to centralna poruka i ovih njegovih kratkih priča, jer od laži i od ropstva mogu da žive samo oni koji imaju korist od toga, a to je najmanji deo svakoga društva, pa i našeg društva. I sjetio sam se jedne poruke jednog pisamca koji sam pre 10 godina dobio u poštanskom sandučetu, molbu jednog anonimnog omladinca koji je apelovao i na mene i na sve one moje sustanare u ulazu zgrade, da ne budemo više mrtvo more, da ne spavamo snom mrtvim, da se probudimo i da ono što vidimo da ne valja i ne odgovara nikome od nas, javno govorimo i da se borimo, da popravljamo makar sebe ako ne možemo svoje društvo. U tom pismu je otprilike koje se nazivalo Šta čekaš, stajalo sledeće: čekaš da ti obnove zemlju oni koji su je porušili. Čekaš da živiš bogato, veselo i srećno kao u TV dnevniku. Čekaš da ti vrate Kosovo. Čekaš da ti bude tek onako samo od sebe bolje. Čekaš da ti rikne mašina za veš koja curi još loše i sve smrti. Čekaš da ti eksplodila bojler koji kaplje od 5. oktobra. Čekaš da opet odeš u sklonište. Čekaš da te nema. Pa kad vas jednog lepog dana vaša deca budu upitala, ako prežive,
Ćale ili Kevo, šta ste čekali, šta ćete im vi kazati? Markova knjiga ima sve takve slične poruke. I Markova knjiga, između ostalog, ima jednu malu crvenu letku liniju koja se ne može preskočiti i zaboraviti, u kojoj on našu ovu svakidašnju jadikovku ili društvenu zbilju tumači tako da je levica svuda posustala da su levaci na cilj. I zato i Marko i njemu slični, evo i ja pokušavam da dižem glavu, a ne dva prsta, da se penjem na Golgotu i da molim sa krsta, da se za sve dobre ljude borimo od uvek, jer je svako od nas na kraju krajeva čovjek. A ostalom, dobro je rekao pre Žerajić Sokosivi, ko želi da živi nek mre, a ko hoće da mre nek živi. I meni je posebno drago što je Marko ovom trećom zbirkom kratkih priča pokazao vidljiv književni rast i sazarevanje. Po meni je njegova treća knjiga bolja i od druge i od prve i one su dobre i ja bih mu želeo da nastavi sa tim književnim uzrastom i uzletima i očekujem da će njegova četvrta knjiga biti još bolja, sadržajnija od prethodne tri. To mu ostalom želim, kao što mu želim i još mnogo knjiga. I na kraju ovog kratkog izlaganja sjetit ću se jedne dosta nepoznate male, kratke pesme Milje Vujanovića. Ona se zove Sine moji i u njoj se kaže sljedeće: Sine moji, samo pred Gospodom skrušeno stoji. Poštuj 10 Božjih zapovesti i ničega se ne boji. Sine moji, samo pred molitvu 3 prsta, broj 3 spoji. I samo Gospodu u čast psalme poj, budi čovjek, a ne broj, sine moji. I ja, Marko, želim da nastavi ovim putem i da bude još hrabriji, još otvoreniji i da još rentgenski snima ovu našu svakidašnju jadikovku i da nam ukazuje na propuste svih nas. Hvala vam pažnju. Nebo i zemlje. Prosjak koji tog dana gospođa sa tamnim naočarima i šeširom na glavi, putio gde su mu prolaznici pružali milostinju, spustila svežane novčanice. Zatečeni gleda u njih i kada je podigao pogled, tražeći nepoznatu ženu, njen nije bilo u vidu. Od količine novca je uspeo da kupi kuću na selu, nekoliko domaćih životinja i da započne nov život. Godine su prolazile i on je marljivo čuvao dobijanje. Jednog dana, gledajući TV, saznao je za devojčicu koja boluje od retke bolesti i kojoj su potrebna novčana sredstva za lečenje u inostranstvu. On reši da sve proda i novac uplati na račun kao anonimni donator. Ponovo prosjak i beskućnik, dok je rasprostirao novinu po klupi da je nameravao da odmori, ugleda članak o velikoj prevari, gde se na osnovu priča bolesnoj devojčici prikupila ogromna svota novca sa kojim su vinovnici pobegli daleko. Prosjak, ležeći na klupi, bi zagleda nebo. Poštovani ljudi, moja dragost da sam među vama je nemerljiva, svaki put ona je drugačija i jača, jer organizam nakon takvih susreta biva voljniji i snažniji. U otadžbini kojoj pripadam postoje 3 centra. Moj rodni grad, jedno ostrvo u Egejskom moru i Sombor i ljudi koji ga čine. Zato je neophodno da u ovom početnom izlaganju napomenem jedan veliki gubitak koji je učinjen odlaskom čoveka kojeg sam kratko poznavao, ali koji je meni ostavio strednjenje ka boljem, iskrenijem i odgovornijem delovanju. Nesputano kretanje Branka Jokića ne da je dotaklo mene, već je ostavilo dubok trag njegove porodici, prijateljima i prostorima gde je negovana i nastajala iskonska vrednost. Taj lucidni lik jednog otresitog Branka Jokića
meni sada neizmjerno nedostaje da bih se u ovom momentu osjećao sigurnije. Priču o knjizi neću opterećivati detaljima, jer iz navedenih analiza vi ste saznali više nego što bi i sam autor mogao da vam kaže. Za moju prethodnu knjigu koju sam predstavljao pre nekome 4 godine u Somboru, takođe su govorili Milenko Popić i Slobodan Elezbić. Kao i sada, oni su bezrezervno pristupili raščlanjivanju mog iskaza. U međuvremenu mi smo postali prijatelji, puni poštovanja i uvažavanja. Viđenja sa Milenkom uglavnom inicirano okupljanjima zajedničkih drugova i ona su proticala u euforiji dečije iskrenosti i radosti, bez obzira na povod. Sa Slobodanom Elezovićem najčešće gledam retko dobre filmove na velikom platnu u bioskopu Jugoslavije u Vrbasu, na čijem čelu je dugi niz godina i gde se poput Don Kihota svakodnevno bori protiv vetrenjača, jer često se projekcije realizuju i za 5 gledalca. No stanje u kulturi je vrlo jasno. Naslov knjigi Iznad trotoara se pojavila cipela jeste deo rečenice iz jedne priče o ovoj zbirci kratkih priča. Njeno značenje može biti besmisleno poput ispričanih događaja u kojima očito preovladava apsurd ili ironija i viđenje da vreme koje protiče donosi takav smisao. Sa druge strane, ovo je jedan novonastali korak u određenom pravcu koji može biti ispravan. Očito je da su u ove priče u odnosu na prethodne 2 zbirke koje su donosile niz rezova, čije su rečenice i misli bile britkije, poput mirnije reke koja breg broni i koju čitalac ne sme olako da se prepusti. Priče su u 3 dela kroz aktere i događaje podeljene kroz ljudsku dobu. Prvi deo donosi poslednji segment života. U antici je to bio Geront, vrlo bitan i mudar skup. A danas se nivo te ljudske svesti i njegovog postojanja dovodi u ravan sa nemoću i uzaludnošću. Drugi deo, u srednje doba, mladost i zrelost, upoznaje nas blago i okolo i srednje, sa različitim stanjima koje nas gradi ciglu po ciglu sa vezivnim materijalima. Vremena koje dolaze ispitaće materijale. U trećem delu detinjstvo i odrastanje kao nemirno na naivnosti ili prekor nastala iz kalupa odraslog okruženja, tu bezbrižno stavit će pred ozbiljnije ispite, jer život jeste lep, ali nije lak. Zato se krug večito obnavlja i akteri donose nove sitnice. Za ovu situaciju zahvalio bi Gradskoj biblioteci Karlo Bijelicki i Vladimiru Jerkoviću i Udruženju građana Ravangradske arhitekture kao i mom prijatelju Dariju Muštinu i vama prisutnima koje zainteresujem, ja ću knjige podeliti svakog sada nakon ovog. Žeton za jedan život. Ekrani aparata su pružali jedinu svetlost u bučnoj i zagušljivoj prostoriji. Kupio sam 5 žetona. Prvi žeton sam upotrebio za reli vožnju. Okretao sam volan, davao i oduzimao gas, menjajući brzine, i isteklo mi je vreme, ne mogavši da savladam prvu etapu. Drugi žeton je omogućio da pilotiram borbenim avionom. Na mene su pucali sa zemlje, iz vazduha. Uzvraćao sam, ali ne dovoljno. Sa trećim aparatom, plastičnim pištoljem, sam ubijao neprijatelja u uličnoj borbi. Bang, bang, krv. 1 na 1 sa najboljim drugom za stolnim fudbalom. Vrte se igrači, moji crveni, njegovi plavi, loptica ulazi u gol, pa u igri je novo. Ushićenje i poraz. 2:3. Poslednji žeton. Ne odlučao sam sa odgovorom gde ga upotrebiti. Drug me nagovara da igram u košaru. Ubacujem žeton, lopte ispadaju, mi bezuspešno gađamo koš i odjednom mašina se gasi. Pokvarila se. Čovjek koji prodaje žetone prilazi da bi otklonio kvar i viče. Mi odlazimo. U kući, u krevetu pred san, razmišljamo o današnjim igrama. U suštini,
nisu mi interesantni. Odrasli kažu da život jeste igra, dok neki tvrde da se sa životom ne treba igrati. Šta je istina? Nisam uradio domaći zadatak za sutra. Pre nego što se odjavi ovog književnog večera, ja sam hteo da se u ime makar nas iz Vrbasa posebno zahvalim vašim sugrađanima i đaku Vrbaske gimnazije Davidu Darku Kecmanu na visokoj i velikoj nagradi Lazar Kostić za ukupno književno stvaralaštvo, jer je zaista čovjek sjajan književnik i sjajan književni kritičar i ja se radujem od srca što je moj drug poneo to priznanje. Ništa, samo neke knjige da donese do 6 veki. Da. Sad. Mislim da je to. Koliko ima pitanja, Ništa, ja ću, niko nema ništa da pita, onda knjige objaviti prisutnima koji zainteresovani izvolite. Izvolite da se potpiše autor i